Ndabasuje cyane mwe muduteze amatwi aho mugiye muherereye hose, njyewe ubasuhuza ndi Kamana Alfred the teacher, nkaba ngarutse rero ngo dukomeze n'amakuru yacu agezweho muri iki gitondo. Mbere y'uko dukomeza rero ndabasaba ngo mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Blessed TV. Ejo bundi turaza kuba twujuje miliyoni, nturebe ngo dutangiriye zeru. Wowe kora subscribe wowe niba utarayikora, maze ubundi urebe nyuma y'igihe gitoya cyane turaba tugeze kuri miliyoni. Yes, ntabatindiye rero reka mbabwire ingingo z'ingenzi. European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yamaze guhamagaza ambasade y'u Rwanda kugira ngo atange ubusobanuro bw'ibibazo bibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Igihugu cy'Ubudage cyasabye Congo kumva ndetse no kubaha ubusabe bw'u Rwanda. Ndababwira kandi ko abagaba bakuru b'ingabo zo muri EAC cyangwa se East African Community bamaze guhurira i Nairobi, baganira ku bijyanye no gukemura ikibazo kiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo. Abanyamerika kandi bategetswe ko batagomba kugira aho bajya ndetse no ku bari mu Rwanda bagomba kuba bafite ibyangombwa, bakaba biteguye mu gihe icyo ari cyo cyose umutekano ukomeje kugenda nabi ko bahita bahava byihuse. Yes, reka dukubite tubangura rero. Abagaba bakuru b'ibihugu by'umuryango wa EAC, East African Community, bahuriye i Nairobi biga ku kibazo kijyanye n'umutekano wo mu karere k'iburasirazuba bwa Congo. Umukuru w'ingabo z'u Rwanda, General Mubaraka Muganga, ni umwe mu bitabiriye iyo nama yabaye ejo kuwa 21 Gashyantare 2025 kuwa gatanu. Ibiro by'ingabo z'u Rwanda RDF byavuze ko imyanzuro yafashwe izagezwa ku itsinda rihuriweho n'abakuru b'ingabo ba EAC ndetse na SADC izaba ku itariki 24 Gashyantare uyu mwaka. Ubwo abakuru b'ibihugu bo muri iyi miryango baherutse guhurira mu nama yabereye i Dar es Salaam ku itariki 8 Gashyantare, nibo banzuye ko abagaba bakuru b'ibihugu bazahura bakaganira uko iyi mirwano yahagarara mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Leta y'Ubudage yasabye Congo guha agaciro impungenge u Rwanda rugaragaza zerekeye umutekano warwo ushobora guhungabanywa. Ubudage bwatangaje ibi binyuze muri Minisiteri yabo y'Ububanyi n'Amahanga ku rubuga rwabo rwa X. Bamenyesheje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko ubushyamirane buri hagati ya M23 ndetse nabo ubwabo ndetse n'ibibazo by'umutekano muke muri rusange bikwiye gukemuka binyuze mu biganiro bishingiye kuri politiki. Yasabye kandi leta ya Congo kujya mu biganiro n'uriya mutwe wa M23 ndetse ikanaha agaciro impungenge u Rwanda rumaze iminsi rugaragaza. Abadage bavuze ko kandi uburyo bwo gushaka umuti w'ikibazo ari politiki gusa, kuko bikozwe gutyo bwaba ari uburyo bwiza bwo gushaka kwirinda intambara. Leta ya Kinshasa yo yanze gukorana ibiganiro n'uriya mutwe wa M23, yiyemeza gukemura ibibazo byayo yifashishije ingufu za gisirikare. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi yanze gusenya burundu umutwe wa FDLR, mu gihe u Rwanda rukomeje kugaragaza umugambi ndetse n'ubufatanye hagati ya Congo n'uriya mutwe wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'uko kandi Ubudage bwasabye Congo kubaha ibyo u Rwanda rusaba, buranasaba u Rwanda kubaha ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka dukubite tubangura mbabwire ibijyanye n'amakuru avugwa ku bihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, European Union, wamaze guhamagaza ambasade y'u Rwanda kubera ibyo wise ibitero by'ingabo za RDF ndetse na M23 mu burasirazuba bwa Congo. Umuvugizi w'uriya muryango yavuze ko yamaganiye kure ibyo bitero ndetse no kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Congo. Mu itangazo ryayo kandi yemeza ko leta y'u Rwanda ikwiye guhita ivana ingabo zayo byihuse ku butaka bwa Congo ndetse igahagarika ubufasha bwayo ku mutwe wa M23 ndetse no ku wundi mutwe uwo ari wo wose.
European Union kandi yasabye leta y'u Rwanda ndetse n'abo banganye guhita bajya mu nzira y'ibiganiro bagahagarika imirwano. Mbafitiye amakuru kandi avuga ko M23 ifite intwaro nyinshi kandi zigezweho, harimo n'izo yambuye ingabo za FARDC mu gihe cy'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Koloneli mu ngabo z'u Rwanda uri mu kiruhuko aherutse gutangariza ikinyamakuru The New Times ko izo ntwaro za M23 yambuye FARDC ngo ntabwo zagombaga kurwanya M23 ahubwo zagombaga kurasa ku Rwanda. Amakuru y'uyu musirikare rero ashimangira neza umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'uko yagiye bigaragaza ndetse abitangaza kenshi mu mbwirwaruhame ze. Ibi kandi byagaragariye no mu bimenyetso birimo nk'ibyatahuwe ahabaga cyangwa se ahabikwaga ibikoresho bya gisirikare nyuma y'uko Perezida Tshisekedi atanze arenga miliyari 4 z'amadolari y'Amerika mu kugura intwaro za gisirikare. Amakuru yandi rero nuko Amerika yakomeje kubuza abaturage bayo gutemberera mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda, cyane cyane ibice byegeranye n'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo cyangwa se umupaka wari wose uhuza u Rwanda n'u Burundi. Yakomeje kuburira abaturage bayo ngo babeho biteguye bafite ibyangombwa ku buryo isa n'isa umutekano ukomeje kugenda nabi baba bari tayari guhita bafata rutemikirere berekeza iwabo. Ndababwira kandi amakuru arimo agenda hirya no hino acicikana, video z'abarundi zigenda zicicikana ingabo z'u Burundi Wazalendo zikaba noneho nyuma y'igihe nyakubahwa perezida w'u Burundi yarazangiye gutahuka yazemereye. Ese yaba yazemereye bigenze bite? Biravugwa ko hari i Burundi ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Ndaje nabyo ndabibabwira. Wowe icyo ngusaba ukora subscribe kuri Rwanda Blessed TV maze tujye tukugezaho amakuru yihuse kandi yizewe. Rero njye nari Kamana Alfred the Teacher. Wowe kora subscribe, ukore like na comment, niba ngombwa sharing inshuti zawe nazo zimenye uko isi ihagaze muri aka kanya. Murakoze cyane, ikiganiro naha mu kanya. Ciao.